Pozdrav i dobrodošli u naš novi video. Ovog puta predstavit ću vam idealnu rutinu koja se tiče sagorevanja masti i izbacivanja vode iz našeg tela. Zašto je ova rutina specifična? Zato što se sastoji samo od stojećih vežbi. Znači ako ste siti raznih plenkova, sklekova i ostalih varijacija koje se rade na podu, ovo će biti idealna solucija za vas, a koja će vas opet savršeno pogoditi. Ono što je jako važno da vam naglasim jeste da se radi o high intensity interval treningu, znači treninzi gdje se radi ponavljanja sa velikom frekvencijom, to jest visokom eksplozivnošću i nekim kratkim pauzama između, i sam trening traje svega 5 minuta. Također bih vam naglasio zašto mi toliko preferiramo ovakav vid treniranja i zašto ne radimo klasične kardio treninge. Pa razlog je upravo taj što možete za kratko vremena da postignete čak i mnogo bolji efekt. Sem toga što ćete potrošiti za kraće vreme više kalorija, direktnim putem, također ćete indirektno uticati na pojačanu potrošnju čak i do 24 sata, a neke studije kažu i više od toga nakon što ste izveli sam trening, tako da ćete imati i tu pojačanu potrošnju nakon samog treninga. Samim tim ćete mnogo efikasnije sagoreti kalorije i same masti. Uživajte u nastavku. Šta da radim danas? Koje vežbe da ubacim sutra? Šta da mi bude prvo? Kako uopšte da sastavim svoj plan treninga? Sasvim je normalno da imate ovakve nedoumice. Međutim, bilo da ste momak ili devojka, za maksimalne rezultate potrebno da imate savršen plan za vas. Ne samo da ćemo ga sastaviti po vašoj meri, već ćemo vas detaljno uputiti u svaku vežbu i biti na raspolaganju za svako pitanje. Uz nas ćete naučiti na pravi način kako da iskoristite potencijal svog tela. Za porudžbine i više informacija možete nam se obratiti na naše Instagram profile ili e-mail koji je u opisu.
je bilo to, ljudi. Znači, jedan krug je završen. Noga mi dobro izmorila. Ukoliko ste napredniji, možete probati uraditi 2 kruga, s tim što ćete pauze između cijelih krugova staviti na bude oko minut. To je bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge.